Nā ngā tikanga hou a te umanga miraka o Fonterra, e pāna ki ngā kaimahi me ngā kaiahu whenua kei raro iho I a ia e mahi ana, kua ko manawa ake he mā natu I te umanga Māori e kia ne ko miraka I taupō, I rungi I te whakapae kei te whai a Fonterra, kia noho ko rātou anake hei mana kotahi I roto I ngā mahi miraka I tēnei whenua. Kei te noho a wangawanga te kamupene Māori o Miraka Limited. We have absolutely no issue with Fonterra wanting to raise more permanent capital and growing their business. What we are concerned about is how they do that. And certainly this proposal, we believe, instead of actually raising more capital, will just actually make it more difficult for farmers to leave. He kamupene hou a Miraka Limited ki ngā mahi Pākihi Miraka. Ako o na kaipupuri hea, he Māori katoa, mai I ngā puari kaitiaki Māori e ono, pērā I a tuaropaki, me tauhara moana. I see no reason why we can't pursue markets ourselves directly, having not long ago been up to China and seeing the opportunities around that. I think they exist, and I think Māori, with the scale opportunity that we have by collaborating, we should consider also this pursuit of other markets so that dependency is reduced. I raro I ngā tono a te kamupene nunui o Fonterra, ko te rātu e māharara tia ana, he huarahi tēnei hei aukati, a hei paihere hoki I ngā pāmu miraka ki aia. How we get a more robust capital markets is really quite critical, and Māori participation in that is actually quite critical. So, and we're not big participants in that space. Ara, ko te mea ke e mātakutaku hia ana, ina kore ai e pirihi mana tika hia, tērā pea ko te hua, ka whakapikia ko te utu o ngā miraka ki roto o ngā toa. We're asking the Commerce Commission to take a view on that and be the guardian of these final legislative outcomes. He take eri te atuana ki te tangata iti a rāwiri me te kaita Goliath. Me nā rā he painga ka puta mo te katoa, he mea pai tērā. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.